lengpui airport a Myanmar thlon a chiswal nuna chana namlo he news si bank varna news atanga la kanie voini somni pathum chumadar somlem ni sompukovel khan Myanmar thlo theina pakhat chu lengpui airport a chiswala nuna chana namlo nia shetane bank varna thudon danin Myanmar thlo theina hi Myanmar sipaile mipui sipaite inkhan awanga Longtlai district atlan chia Myanmar sipaite ronphur tura nongkalane lengpui airport a aron tumnuwa terminal thlenma airport runway sira atlan lemani mi sompali chuangin mi paretin leman tora achong dang mi paruk chuan lemnal tuk an neilo muanga chakma pati hianin malsom photography pumal somma social media ron posa aron social chiamaya tiaron tia social media inlan pui fanau chung kong ai sakber patlingani hi lara chak si tiaron sia asaitur pakhat ma omlawa achoma shaya ni lawa chuta chapa chakmala ni lengala hetaron social tu hi hotlela takzetani fake account pakhatin arjeta zote ti hin tinaron sia komal soma hi sarkar na bansan KTP programa ngorthang vela lema achang magic soin zoroma fangkwal profile ta telin boxing ring chunga atlanchia zailama kalin mizo vocal bendin tone malsoma photography intile mali sathiama aming pakhat hi nge ka shelo youtuber in lein rider ani chho thoi don torbom chanchin bua thlai huanga jiak thin mizo milarte lan thalo na thlak huang ati chuak thin bullet bike aspin thai ting tang ke bolle ukele le ane so le KTP in coma thusai turin ansom thin film director ento liking nilum ailai kaper nanga ate tir ko atana tumbok mizo youtuber jinga ama aya mel shet nga anomlo avan allram tak em tiron posa ron fakdo ro si ron social ngam che si loinoma fake account ni le ngala fake account tang lo hi chuan in mi soi se li kan ngam tak tak lo ne hetiang mi hi chu sarkar hian thui chok zer sela min adik lo zong le athalo zong en lo ngai koi thina social media post hianin hei wang hianin fake account te nok sak em em ani